o tshetsela o wena modimo wa ka moya wa ka o nyeretse modimo modimo wa ko utlwe ke tla ya neng ho wena obane moya wa ka o nyoretse ho wena le rona o sengwana meya ya rona ha ntse e nyoretse ho modimo wa rona a ke re kope ho Jehova hoba a re ne pelo nolo e lakatswang tlhweko Hosana 259. a ke tsebe gore ba re o thula tate Molekwa motšhini ya hao a ya loka tsatsing lena ha re tadima re tswela pele Mopsalme Psalm 116 e bua mantswe a reng o Jehova ke mohlanka wa hao ka sebele mora lekgabunyane la hao ako ya o molokolotseng ditlamong tsa hao ke tla o tlhaisetsa ka sehlabelo sa hao tironeng ya hao ke rapele lebitso la Jehova ke tla phetha dikano tsa ka o Jehova pontshong ya setjhaba sa hae kaofela mabaleng a ntlo ya Jehova ka hare ho wena Jerusalema ke tla boka Jehova ka hare ho Jerusalema re tlo boka Jehova ke bone lebina ke na le tsietsi ya hore le ba ntate ba megopa le bona ba di drums le ikela kwa a ke le kopane le utlwa pina e le soft le tsamaye le yona ha e le fast le tsamaye le yona
re tlo bina tšatši la bomme re tlo bina mme maditšhaba ga ke kena ka kgoro ba kentšhe ka kgoro ena
ra le biditse ke re le dibina nna ke itse ga ke re kgoro ya gae o sumpho a ke utlwa gore CWL e reng ke itse today o na le sabotage ga le qeta right truman sabotage tseba a ke sa tseba o bua o se re thabi a ko dumedise bome o se re thabi ka ba dumedise ya
a re ntse re eme jwale a re tiise bomong ba rona o Jehova. Ke a bona o ntse o tjhesa ntse le maria tje. I stand tall. Osana 159, me le pelo le moya botho ba ka kaofela ke di beela Jehova. Jehova amoele mele pelo le moya ya rona. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Baroma. Romans chapter 13 verse 8 le tse latelang. Romans chapter 13 verse 8 le tse latelang. Ha re fumane yona e baleha ka tsela le mokgwa ke ona. Le se ke la ba le molato ho motho ha e se wa o ratana. Bane ya ratang ba bang ke yena ya phethileng molao. Bane melao e reng o se ke wa feba, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa beha bopaki ba bohata, o se ke wa lakatsa ntho ya e mong. La ele melao efe le efe e sa leng teng e akareditswe ke polelo ena e reng rata wa heno jwalo ka o ithata. Lerato ha le etsewa bo motho hampe, ke mo lerato e leng phetho ya molao. Lerato ha le etse motho e mong hampe, empa nna le wena re le hlokile, ke ka hoo re reng di be di teng.
baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Jehova ha tadima Israele mo e leng teng, bona e le setšhaba se latlheileng hara lefatshe la baditšhaba. Ya ba o tswa bukeng ya moprofeta Ezekiele kgaolong ya 36, temaneng ya 24 le tse latelang, wa ba tiisetsa ka mantswe a reng, ke tla le lata ditšhabeng, ke le phuthe mafatsheng otlhe, ke tle ke le busetse naheng ya heno, ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale, ke tla le ntlafatsa hore le hloke ditshila tsotlhe tsa ho lona tse tshwantshitsweng ka hare ho lona, ke tla le nea pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona, ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona, ke le nee pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka hara lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka dinako tsohle, mme le di phethe. Kreste wa re tiisetsa hore o tla re lata mo re leng teng, re ntse re etsa bosula ka mpa re sa phethe molao ya hae. Mo re leng teng re ntse re hloka lerato la ho rata Modimo wa rona. Kreste wa re tiisetsa le ho re netefaletsa hore o tla re lata. Ke ka o tshwanelang ho ba nna le wena jwale ka bana ba Kreste re ipolele pela sefatlhego sa hae ka ho inyatsa ka mantswe a reng, ka ho Hosana 156 e reng re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona.
dumelang dumelang a bontate ba Sabini ke a ipotsa ka hara massive modimo ona motho a Sabini o utlwa eng o teng motho a Sabineng mo sethuko a hao ke kopa o mo jwetse hore ya itshepetseng morena o tla pholoswa ke morena ya itshepelang morena o tlo pholoswa ke morena ha re dumedisana re amohelana ka hare ho tempeleng bana ba ka re tsamayeng let us go and greet our parents okay all of you you go and greet the parents today batswadi ba rona ba ske ba tsamaya
Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Re tlo kena lentsweng la Jehova le sa foseng. A re atumela lentsweng la Modimo wa rona le sa foseng. Re tlo atumela ka Hosana 144. Ha re atumetsa ya tla tsamayang lena matsatsinyana ana ba re a ikgethela ke kgethi ma ikgethe ebile ke a bona le mmema Mahlangu o kgutlile ba tlile a re a tsamaile ba re space sa hae ba re qup ausi Mpho a re e ke teng ha le tsebe ntho e le e bonang ka mona le
ntate wa rona a tlose lega le batlang le mpifatsa mahlo. Bane ke rata ho tseba bile ke bone lentswe lena la Jehova a re rapeleng. A re rapeleng. Dula le rona morena, re utlwe molemo wa hao Jehova. Bane ha re na letho ka hare ho rona, re bafutsana ba hao. Dula le rona moloki wa rona, le mantswe a hao a matle. Re thuse hle Jehova, hore se ke ra fapoela thoko melaong ye sele. Dula le rona wena kganya ya lehodimo, o tsebe ho re bonesetsa. Re tsebe ho ba wena Modimo wa rona, o ka tseba ho boloka ditaba tsa hao ka dinako tsohle. Dula le rona Jehova mongadi, ka leroko la hao le toka ya hao. Bane re lakatsa ho tseba, re lakatsa ho tseba le tsela ya hao e boiketlo. Dula le rona Modimo wa rona, o re boloke ka mosa, re boloke dikotsing le lefatsheng lena le kgopo. O re pholose, mme lentswe la hao le jale ditholwana tse molemo ka hare ho rona morena. Bane ke fela ka lebitso la hao le letle la Mopholosi Kriste, mo re ka tsebang tsohle. Hle ka tsela o hleke ditsebe tsa bana ba hao, o ba etse ka hore le ka mosa, ka Kriste Jehova. Amen. Phuteo e halalelang. Dumelle ke kgutlele ho wena ka tumediso ka lebitso le letle la Mopholosi wa rona e leng Kriste Jesu. Allow me to greet you all in the wonderful name of our Savior Jesus Ka Christ. mantswe ana ke se ke o amohela ka hare ho phaposi ena ya ntlo ya thapelo. In other words, I'm inviting you and welcoming you in this house of prayer, Mo ko memang o tla o ikgutsa motsotsonyana o se mokae. where I invite you to come and rest for a little bit. Tla utlwa le modimo wa lentswe la Jehova. Come and hear the sound of Jehovah. Thata o rega tsatsing lena ke a tseba lona botlhe ba bang ba lona le ne le ya meketing kampo le ile ho keteka. It's not easy to preach this morning because I know most of you are going to Ba celebrate. mathela letsatsi la mafumahadi. You were rushing to celebrate the Day of Mothers. Empa ka hare ho tshebeletso ya Akasia, But in this congregation of Acacia, ke rata gore Jehova o le hlonolofaditse. I want to say God has blessed you. Bile ke thapelo ya rona hore ka dinako tsohle It is also our prayer that at all times, ka modimo wa ka o pepa ho fihlela morerong o mosweu. may the Lord carry you until your gray hair. Bena fela ya ka o tlosang pele a mahlo a rona ka lebaka la boqheko. It is only He who can take you away from us because of your old age. Bua jwale ke re modimo wa o pepe ka hare ho meepa ena e thata. I speak and say, may God carry you even in these uphills. Ke dumela maphelong a rona wa nyolohela. I believe that in our lives it is an uphill road. Empa re lebeletse ka tshepo ka moya ya o tla moya o halalelang. But with hope, we know that the Holy Spirit will come. Bane bekeng ye fitikang ba ka labone ne le letsatsi la nyolohelo. Because on Thursday it was Ascension Day. Ka ho ke ratang ho sengona nna le wena. This is why I would love that this morning you and I Ka buisana ka mofumahadi ya tswang tulong ya Persia. may we speak about a woman from Persia Yo lebitso la hae la Seheberu le tsejwang ka Hasada. whose Hebrew name was Hassad, E hlalosang the star kampo dinaledi. which means the star. Buka ke ya mofumahadi Estere. It is in the book of Esther.
Fumahadi Estere ke mofumahadi ya tswang lelokong la Benjamin. Queen Esther was a queen from the tribe of Benjamin, Ya dutseng le batho le setjhaba sa Bajuda nakong e telele motseng wa Persia. who lived and grew up with the Hebrews for a Kgaolo long ke ya time. pele. The first chapter, Temana ke ya leshome ho fihla temaneng ya leshome le metso e mebedi. from verse 10 up to verse 12. A re fumane e mong a ka re qotsetsa yona ka puo ya e seleleng ya Sengese e be e mong o re balela ka puo ya setho. In English, it reads as follows: Esther chapter 1, from verse 10 up to 12. On the 7th day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zetha, and Carcass, to bring before him Queen Vashti, wearing her royal crown, in order to display her beauty to the people and the nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. E mong ya e tshwereng ka puo ya setho a ka re balela yona, a re qotsetsa yona. A lentswe la morena le dule ka hare ho pelo tsa lona. May the word of God dwell in your hearts. Le jale ditholwana tse molemo. May it sprout fruits that are welcoming. Putheo e halalelang. Congregation of the Lord, Buka ena ya Estere e tsebahala e le buka e nngwe e thata haholo. this book of Esther is known as one of the most difficult books Ka hare ho Testamente ya in kgale. the Old Testament. Ke e nngwe ya dibuka tsa morao ha Israele a na a tswa Egepeta. It is one of the books that was written after Israel had left Egypt. Buka ena ya Estere le buka ya Rute ke tsona di le pedi fela dibuka tseo di beilweng ka mabitso a mafumahadi. The book of Esther and the book of Ruth are the only books that have been titled with the names Empa of buka women. ena ya Estere ditsebi tsa thuto ya modimo di tlhalosa ho le thata hobane ha o tsebe hantle mongodi wa yona ke mang. Now, Bible scholars find it difficult to really outline who wrote the book of Esther. One ba bang ba kama ba ekaba ke Mordekai, ba bang ba re ke Ezra, ba bang ba re ke Nehemiah. Others think that it was written by Mordecai, others think that it was written by Nehemiah, and the others think Empa that it was bohle Ezra. wa ba le lentswe le leng le reng mohlomong ka bo bona ba bile le karolo o ngwaleng buka ena ya Estere. But they all agree that maybe all three of them had written this book. Kgaolong ena ya pele ya buka ena ya Estere. In the first chapter of the book of Esther, Le tse ding tse latelang tse pedi tse tharo. and the others that follow, the 2 and the 3, Ha o mo e buang ka lebitso la Jehova kampo la Modimo. there is nowhere where it mentions the name of Jehovah or God. Empa seo se tswellang ka hare ho buka ena But what appears in this book
ke tshutshumetso ya lentswe la Jehova le bo modimo ba hae. It is the emphasis of the name of Jehovah and his godliness. Ke ka moo re reng buka ena ya Esther ke buka e thata. This is why we say this book of Esther is a very difficult book. Empa moo re badileng teng, But where we have read, re bua kampo re kopana le mofumahadi Vashti. we meet a queen by the name of Vashti. Lentswe lena la Vashti, ya bjale o thata, batho ba technology le a re tshenyetsa tsatsing le. Le tsenya tshebeletso ya ka. Ha re tadima lebitso lena la Vashti, When we look at the name Vashti, le tswelela makgetlo a supileng ka hare ho Bebele yotlhe. it appears 7 times in the whole Bible. E leng kgaolong ya pele le ya bobedi ya buka ya Estere. In the first chapter and the second chapter of Esther. Ena e bontshang ho ba lebitso lena la Vashti ha se lebitso le tummeng ka hare ho Israeleng ya maloba. It shows us that back then in Israel, Vashti was not a popular name. Mahadi Vashti ka tswalo. Queen Vashti by birth. Hothwe ke moradi wa Alitese morena wa Lydia. It is said that she was the daughter of the king of Lydia. Ka nyalo mofumahadi Vashti o ne a nyalane le Aseguse morena wa Persia. And she was married to the king of Persia. Hothwe morena ena wa Persia e ne e le mora wa Darius. It is said that the king of Persia was the son of Darius. Taba ena e totobatswa ke mona bukeng ya Ezra mo e hlalosang hoba Aseguse o nkile borena ho ntatae. These news are emphasized in the book where it is emphasized that the king was the son of the former king. Bue kampo lebitso lena la Aseguse ke lebitso la Seheberu. The name Azruse is a Hebrew name, Le hlalosang morena ya matla. which means the powerful king. Ke matla ao a neng ebile a na le ona a tsejwa ka ona naheng ya Persia. This is the power that he had and he was known by in the land of Persia. Matla a hae ke ona e ntseng hore a tla fumane mofumahajana Vashti. His power was what had gotten him the Queen Vashti. Hothwe ena mofumahajana Vashti o ne e se modudi wa naga ya Persia. It is said that Queen Vashti was not a citizen of Persia, Empa e ne le setloholo sa morena Nebukadnezar. but she was the granddaughter of the king Nebuchadnezzar, Ya ba setloholohadi sa morena Amaleka. who was the great-granddaughter of the king Yeo e Amalek, neng e le morena wa Beltsage ka metlheng eo. who was the king of Belzar at the time. Bitso lena la Vashti le hlalosa mofumahadi e motle. The name Vashti means a beautiful queen. Hothwe e ne e se motho fela ya motle. It is said she was not only beautiful, Le sefatlhego sa hae se ne se le setle. even her face was beautiful, Le sebopego sa hae se ne se le setle. even her stature was beautiful, Le mekgwa ya hae e ne e le e metle. even her deeds were beautiful. Botle bona ba hae bo totobatswa ke Solomone. Her beauty was emphasized by Solomon. Bukeng ya hae difeleng tsa Solomone. In his book, The Songs of Solomon, Kgaolong ya pele temaneng ya 16. in the first chapter and verse Ha 16, ke iqotsa morena Solomone ha bua ka ena o bua mantswe a reng. when I quote, King Solomon says these words. O re moratuwa wa me bona o motle. He says, "My beloved, you are O beautiful. a You rateha. are lovely. Tao tsa rona ke botala. Our fields are green. Difero tsa ntlo ya rona ke dikedare. Our pharaohs are cedar. Our Me cedar." maballo a rona ke dikeprese. Amen. Ke rosa ya serone. Hallelujah.
ke mohaladitwe wa dipula It is beautiful flowers. ka moo mohaladitwe o leng ka teng The way a beautiful flower hara is meotlwa among the thorns. thatohatsi ya me o jwalo hara barwetsana My beloved, you are like that among the ka moo women. sefate sa apole se leng ka teng hara difate tsa mohu Just as the apple tree is within the vineyard, o re moratuwa wa me o jwalo hara bahlankana so are you, my beloved, among the thato women. ya me My ke beloved, o dula moriting wa hae I love to sit in your tholwane ya shadow. hae e monate mahalapeng a me Her fruit is sweet on my lips. o nkenetse ka tlung e kwellang ka veine You have entered into my wine cellar. folaga ya hae ho nna ke lerato I love how you love me. le ntisa ka maqebekwaneng Your love fills me with bread. a tswang a thibekwang ke mogaga That also goes down with the grapes. le ntasimolola ka diapole And I am quenched by the apples. bane ke dibana ka lerato la hao For I collapse and faint because of your love. wena mogatuwa wa me You, my beloved, tsoho ya hao letsoho la hao le letshadi your left hand, a le ke lebe ka tlase ho tlhoho ya me may it be under my head o nkape ka le letona and hold me with your right bane o hand. motle mogatuwa wa For you are beautiful, my ke ka moo beloved. solomone ya mo hlalosang ka teng botle ba teng This is how King Solomon explains the beauty. ke lerato leo a segose o neng a bona vashti ka lona This is the love that the king saw hlalositse Vashti oba with. mofumagatsana vashti o ne a kena lenyalong le morena wa persia It is explained that Queen Vashti got married to the king of morena yeo Persia. a neng a busa o tloa india o fihla ethiopia The king who ruled from India to Ethiopia. go thwe ka letsatsi le leng morena a se ruse a ne a dutse le metswalle ya It is hae said on this day when King a entse mokete Xerxes, wa majabajaba mo o neng a memme botlhe in a very fine dining feast where he had invited thwe everyone, moketeng ona wa it hae is said at this feast, o ne a memme le ditsipahole he had invited everyone. o sita le ditlantlanyane o thwe ne di ja leoto mo moketeng oo Even the noblemen, it is said that they were dancing at this party. hele ka tsatsing leo ya senang maetele On that day, whoever could not dance would be left behind. tlheng eo meketeng eo o ne o hlalosa oba ka botle ba mokete o morena a se ruse o ne a rata o bapala kampo a bontshe ka pepeneng mosadi wa It hae is said that at this particular party, the king wanted to show off the beauty of ne a his rata o wife. bontsha barwetsana oba mosadi wa hae o He motle wanted to show the maidens that he has a beautiful wife. a gomela barena kampo ba lata gore ba late mofumagadi Vashti And he sent his assistants that they may go and ore a fetch tlo the queen, ikonka pele ya morena that she may strut before the hara king. methepa ya tswelele e meng ya ba bontshe wa hae mosadi mofumagadi ke wa lethepa wa tswelele e meng Along the other maidens, he wanted to show that his wife was also a maiden. a rate go ba bontsha botle ba mofumagadi wa He hae wanted to show them the beauty of his wife. go thwe barwetsana botlhe ba ne ba bitswa ka nako eo veine e se e keneletse marameng kampo e keneletse kelellong tsa barena It is said that all the maidens were called when the wine had digested into their ka bodies. nako eo veine e ne e se fetositse dikelello tsa matlho a bona At the time, the wine had made them a little bit tipsy. ba tadimile methepa ena e tswelele motsu And they were looking at these maidens with their breasts looking at them. banna bana ba neng ba itshepetse oba
mogena a se ruse o tla ba fa mafumahadi a matle These men had high hopes that the king would bane give ba them bona beautiful women. ditsetlana tse apereng For they saw the yellow bones, ditsetlana tsa dipetsana tseo di bonagalang di le batle they saw these yellow bones that were so beautiful. digope tsa ditsetlana tsena The thighs of these yellow bones, ke tse kang kgekge e jamong Sesotho ha se tolokwe. mogena a se ruse The king of Persia, ha bona mokete ona o le motle when he saw that this was a beautiful event, a bona botle bo leng teng and he saw the beauty that was among a them, bona tsetlana tsena and he saw these yellow bones a re and ya dark me e dindies, teng ke Vashti and he said, mine is Vashti. ya me e teng mofumahadi wa me o teng ke Vashti He said, my wife is a re around, tloho her tle o name is apere Vashti. wena Vashti And he said, Vashti, come all dressed ha o up. tla o tla o jele le diseqepetsana tsa hao wena Vashti And when you come, you must be dripping, Vashti. wena Vashti ha o tlaella o tle o le motle o ba bontshe botle ba hao Vashti, when you come along, you must show off your beauty. botle bona o seke wa ikwalla mmele wa hao kaofela hobane ke rata ba bone bosetlana ba And hao don't cover your whole body because I want to see that. Bana o I want them to see that motle. you are beautiful. mofumahadi wa me o motle My wife is beautiful. ha e hlaloswa ke jwale ka Solomone When it is explained like Solomon, Vashti botle ba hae bo ne bo bonahala e le mahaladitwe wa dipula the beauty that Vashti was encompassing was like that of ke ka o flowers. morena a ne a rata ho ka ikonka ka yena This is why the king loved to show her off. ba bang ba hlalosa ba morena o ne a rata ho etsa a ore ka puo ya English a sudise banna ba bang ba neng ba le moo Others say that the king loved to show off to the other men who were there hore ena wa me o motle that this woman of mine is ke beautiful. mo tsietsi ya taba ya ka e qadileng teng This is where my issue, my problem starts. tsietsi ya qala ha mofumahadi Vashti a sa dumellane le monna wa hae The problem started when the queen Vashti did not agree with the ha king. ka dumela ho tla ka taelo ya monna wa hae a se ruse She did not want to follow the king instruction. hore a tla ikonke ka ena ha ka dumela The king wanted to show off with her, but she did hore a not tla agree. bapatse mmele wa hae pele a matona a mang ha ka dumela The king wanted her to show off her body, but she did not agree. la ene e le mehleng ya testamente ya kgale Even in the Old Testament, ho thwe Vashti ka nako eo o ne a fumana moya wa modimo it is said that Vashti received the spirit of the a Lord. fumana moya o halalelang wa kena ka hare ho She yena received the Holy Spirit and it entered into a her. bua mantswe a reng kampe ke obamele modimo o ena le o obamela motho And she said the words, I would rather honor God than to kampe honor a ke utlwe person. modimo o ena le o utlwa motho I'd rather listen to a God rather than to listen to a person. a utlwisisa hoba a keke a mamela monna wa hae seo a ratang ho se etsa She understood that she will not listen to what the ke mo a husband wanted laleditseng her mahlo a to do. hae dithabeng And this is where she held her eyes mo into the mapetsalome trees, a reng thuso ya me e tla tswa where the kae psalmists say, wherefore will my help come? Vashti mofumahadi Vashti a re thuso ya me e tla tswa ho Queen Jehova Vashti said, my help will come from the ya Lord, entseng mahodimo le lefatshe who made the heaven and earth. bebele e hlalosa e mofumahetsana Vashti a hana The Bible explains that Queen Vashti a hopola hoba disagreed. mmele wa hae ke tempele ya Jehova She knew that her body was the temple of a hopola God. hoba mmele wa hae ke tempele ya moya o halalelang She knew that her body was the temple of the Holy Spirit. ke mo a ka nnang a ananela morena o ena le motho This is why she would rather listen and honor God rather than a human taba being. eo e sa ka
kang ya thabisa morena And Ahasuerus. this did not sit well with the king of Persia. Vashti ya eba mosadi kampa mme wa pele Vashti was the first wa woman Momediane le Mopersia wa ho sa ananele diqeto tsa morena. from Persia who did not adhere to the requests of the king. A hana ho bitswa ha bitswa ke marena. She refused when the king called her. Othe marena ane a le mo a mangata-ngata a badilweng. It is said the kings and the noble people who Ba were bona o there, le taba o le hore e le tlontlollo ye etsuwang ke mofumahadi Vashti. they saw it as embarrassing that what was Joma done by ana Vashti. a supileng. It is said that these 7 noble people, A bona e le tlontlollo ya morena a Vashti a sa dumele ho bitswa ke morena. they saw it as embarrassing when Vashti A refused bona the e le king. tello e kgolo naheng ya Persia. They saw it as disrespectful in the land Ba of bona Persia. hoba mofumahadi Vashti o tlamehile a tejwele ka hare ho naha. And they saw it fit that the queen A Vashti tloswe must be motseng taken wa out. Bamediane le ba Persia. That she must be taken out of the land of Mofumahatsana Persia. Vashti a lahlele ka ntle le botle ba hae. That the queen Vashti must be A thrown out tlose with her pelo ya beauty. mahlo a setjhaba le botle ba That she hae. must be removed in the Le eyes ha of e the le nation with tshehlana her e beauty. ntle. Even though she was Le ha a e le beautiful mofumahadi wa woman. Coca-Cola bottle cafe ha a lahlelwe ka ntle. Even though she was a woman with an hourglass frame, she must be thrown out. Ke seo mahosana ba ne ba se nahana. This is what the noble people were saying. Ngwanese le wena kgaitsedi, Beloved, tsatsing lena la mafumahadi today on the day of mothers, bile e le bekeng tseo o tla bang le nyolohele le o tla ha moya o halalelang. and it is also the week where we will receive the Holy Spirit Re le batho as people. ke ne ka ipotsa hoba ba bakae bomme ba tla tsamaiswang ke moya o halalelang. I've asked myself how many women will be led by the Holy Spirit. Ke ba bakae bomme ba tla tsamaiswang ke maikutlo a bona. How many women will be led by their feelings? Ke ba bakae bafumahadi ba tla tsamaiswang ke dipono tsa bona. How many women will be led by their visions? Ke ba bakae bafumahadi ba tsamaiswang ke diqabaqabelo tsa maphelo a bona. How many women are led by the goals in their lives? Ke mabakae mafumahadi mona bophelong ba tla reng. How many women in this life will say, Enough, it's enough ka bomme. Hulikani with the Ka women, ho tlontlolwa ha bomme. about the embarrassment of women? Bane ha o thintile motho wa mme wa thinta mfazi wa thinta mbogo. Because you strike a woman, you strike a rock. Vashti o ne a etsa qeto eo e sa tlwaelehang. Vashti took that unpopular A ka decision. nna lahlahelwa ke tse ngata. She may lose O everything na lo bapala ka mmele wa hae e leng tempele ya Jehova. rather than to play with her body, which is the temple of God. O ne a etsa hore a ka nna lahlahelwa ke ntho She tsohle. opted to lose everything. A ka nna lahlahelwa ke ko ba mofumahadi wa morena. She will lose her title as the queen O na le ho ikonka pele a matawa ana a morena. rather than to parade in front of these O ne a hopola drunkards. hoba a ka nna lahlahelwa ke bofumahadi ba She hae. knew that she will lose her kingdom O na le ho ikonka pele a matawa ana a sa hlompheng motho. rather than to parade in front of these drunkards who don't O ne respect a bona people. ho le hore o molemo. She saw it fit O re a ka lahlahelwa ke tsohle tsa bofumahadi ba hae. that she loses everything as a woman O na le ho fetola mmele wa hae ka Sesotho a tonosetsa matawa ana a sa utlwisiseng. rather than to parade and give her body to these drunkards. O ne a bona ho le molemo ho lahlehelwa ke She tsohle. opted to lose everything O na le hore a fetole mmele wa hae e leng tempele ya Modimo o ba ya botawa. rather than to turn her temple of God to the people who were drunkards. Mofumahadi Vashti Queen Vashti ke mme ya kileng a nka qeto. is a woman who took a decision. A nka qeto bophelong. She took a decision in her life O re bophelong bona enough is enough ka bomme ba hlekefetswang ke bontate. She said, in this life,
enough is enough with the Nka women who are qeto abused. mofumahadi vasti. She took a decision. A re status sena sa bofumahadi se kampe se fele. She said, I'd rather lose the status of being a queen. Ka nna morena a fumana mofumahadi e mong. The king would rather O na get a le new hore queen nna ke tlose kampo ke nke mmele wa ka ka o beye ka pepeneneng. rather than me exposing myself and my body. Mofumahadi Vashti. Queen Vashti. Nkile qeto ya ho ba mmele wa hae e tla dula e le tempele ya morena. She took a decision that her body will always be Bua the le wena temple ka of the Lord. mofumahadi Vashti hoseng ona. I'm talking to you about Queen Vashti this Mofumahadi ya morning. kenweng ke moya o halalelang. The queen who was entered by the Holy Mofumahadi Spirit. ya itshepetseng o moya o The halalelang. queen who trusted the Holy Spirit. Mofumahadi ya phediswang ke moya o halalelang. The queen who lived by the Holy Mofumahadi Spirit. Vashti ya phelang ka hare ho moya o halalelang. Queen Vashti who lived Ha within motho the a Holy pesitswe ke Spirit. moya o halalelang. When a person is clothed E with ba the motho Holy ya Spirit, fetohileng bophelong ba this is a hae. changed Le person in her Paulos wa e life. hlalosa taba ena. Even Paul O ba ha explains motho a this. pesitswe ke moya o He says when a halalelang. person is clothed Ka with the boyena o Holy tsamaya Spirit, le moya o halalelang. he walks with the Holy Botho ba hae Spirit. e ba ba moya o His halalelang. person is of the Holy Diketso Spirit. tsa hae e ba tsa moya o His deeds are halalelang. of the Holy Hobane Spirit. motho ya jwalo For such a o na le person lerato le tswang ho Modimo. has the love from God. Paulos o le hlalosa. Paul explains Lerato this lena love. e le lerato-rato. He says this is E le true le love. bitswang lerato la agape. It is called Hobane agape lerato love. lena He says this ke lerato love, le apesitsweng ka moya o it is halalelang. the love that is Ke closed by the lerato Holy le a Spirit. ratang molekani wa hae ka lona. It is the love that he A se loves his lerato la partner ho with. bapala ka tempele ya Kreste. It is not the love to play with the body, the temple of God. Mofumahatsana Vashti Queen Vashti. a hopola ho ba ha nkile a dumetse ho ba lesapo la hae ke ya serusi. She remembered that her bone was the king of Persia. Hona motho eo e tlamehile ba motho ya nang le hlompho. This person is supposed to be the person with respect. Lerato la hae e tlamehile be lerato le mo tlamahanyang le Modimo wa hae. His love is the love that is supposed to bind her with her God. Lerato la a serusi e tlamehile be lerato le mo kopanyang le batho ba bang. The love of the king of Persia is supposed to unite Ka him with mantswe a his mang people. lerato leo a nang le lona e tlamehile be lerato le nang le Modimo ka hare ho lona. In other words, the love that he had is supposed to have God within Ka o it. moefangedi Mateo a reng rata Modimo wa hao ka pelo ya hao kaofela. This is why the evangelist Matthew says, love your God Le with ka all kelello your ya hao heart, yohle. with all your mind. Ha o rata Modimo o tla rata wa heno. When you love Ha God, o you will rata wa love heno your o tla tseba ho neighbor. ithata. When you love your Ha o neighbor, you will ithata o love tla bo o yourself. tsamaiswa ke moya o halalelang. And when you love yourself, you O keke will wa walk with the bapatsa Holy mmele wa Spirit. You hao. will not show off your body. Hona o bolela hore This means that motho ya tshwaetsweng ka moya o halalelang the person who is clothed with the Holy a Spirit ke a sisinywa ke ntho tsa lefatshe. will never be shaken by the things of the Le ha batho world. ba ka mosoma Even if people criticize them, ba ke ba mo tsitsinya. they will never shake him. Ha motho a tshwaeditswe ke moya o When the halalelang. person is clothed with the Holy Le ha Spirit, batho ba ka bua ka yena mpe. even people, when they gossip A about ke a them, iphetetsa. she will never Ha motho a revenge. tshwaeditswe ke moya o When the halalelang. person has the Holy Spirit, Le ha ba ka senya ka lebitso la even hae. if they destroy Le ha his ba ka mo name, nyenyefatsa. even if they undermine Le ha ba him, ka mo fa mabitsobitso. even if they give him Empa wa names, dumela ho ba molopolli ke Jesu Kriste. but he agrees that the Savior is Mofumahatsana Jesus Vashti. Christ. The Queen E Vashti ne le motho ya tshwaeditsweng ka moya o halalelang. was a person who was Le filled with the Holy mahosana le Spirit. mahosi a Persia. Even though the kings Ba and re the noblemen tswang of ka hare ho Persia, tulo ena ya baedimane. when
they said, ba re leave tswa ha this ka ro place, tulo ena ya Persia when they said, leave ha ka Persia, tsitsinyeha she did not even hobane o waver, tshwaeditswe ka moya o for she was halalelang. filled with the Holy Mofumahadi Spirit. Vashti Queen o ne a Vashti, na le lerato she had love le that tshwaeditsweng was ka filled moya o with the halalelang. Holy Spirit. O ne a rateha She was lovely hobane wa tseba because she knew le ya batho ba ka mo kgesa even if people o tla disregard ntsane a ba her, rata ka moya o she will halalelang. still love them with the Holy Motho ya Spirit. tshwaeditsweng ka moya o halalelang A person filled with the Holy le ya batho Spirit, ba mo lakaletsa tse mpe. even when people wish Yena o them ba nothing lakaletsa but bad matlhonolo. things, she continues Motho to ya wish them tshwaeditsweng ka blessings. moya o A person halalelang filled with the Holy jwale ka Spirit, mofumahadi Vashti just like Queen le ya Vashti, morena moratuwa wa hae a se ruse a re tswa gape le ya matlho even when the king, her ha ka beloved, mo said lakaletsa leave, tse mpe she didn't wish ke bad ka things o for bala o him. tswela pele This is when you o ka read fumana o and ba se continue. ruse You find o ne a that nyalana le Estere the king married empa Esther. lerato leo le bakeng tsa hae le But the Estere love between him ha ya and ka ya ba Esther lerato le tshwanang le la Vashti was not the same hobane love Vashti as o ne a mo Vashti. rata ka lerato For Vashti loved le sa her with tsitsinyeheng unshakable love. ke mofumahadi Vashti Queen Vashti. motho ya nang le ya tshwaeditsweng ka moya ka tholwana tsa moya o halalelang A person filled with the fruits of the Holy o na le Spirit. tshwarelo ka dinako tsohle. They have forgiveness at all Motho ya times. tshwaeditsweng ka moya o A halalelang person with the Holy ha na Spirit jealousy ka nako e nngwe le e nngwe mo a phelang ho yona. does not have jealousy at Motho ya any time. tshwaeditsweng ka moya o A person halalelang filled with the Holy ha Spirit lakaletse wa bo hampe. does not wish Motho unwell ya for their tshwaeditsweng ka neighbor. moya o A person halalelang filled with the Holy ha Spirit busetse bobe ka bobe. does not begot bad things with bad Empa things. motho But a person, ka lebaka la tlhaho because of their di nature, itse diterong tse fetileng I said in the o previous preaching, sekametse bobeng sits with ka bad boyena o things. etsa tseo takatso ya mmele wa hae e reng a di etse. According to them, they do what the body Bane pleases. motho But for a ke person sebopuwa se is a fetohang creature that empa motho ya changes. tswetsweng la bobedi But a person who o is ne wa born moya o again halalelang and given the o Holy na le moya Spirit, o halalelang they have the Holy o phela Spirit. jwale ka Kriste hobane o phela ka moya o They halalelang live like Christ ka because they mantswe live a with the mang Holy motho ya Spirit. tswetsweng la bobedi In other words, a person who is born again wa fetoha will turn o and ba change sesebediswa sa moya o and becomes a halalelang vessel of e the ba Holy Spirit. sesebediswa sa Kriste He becomes a vessel o of etswa Christ. sesebediswa He becomes ke a Modimo vessel wa hae. by God. E motho ya tswetseng la bobedi A person who is born e again ba paki ya Kriste becomes a witness of mme Christ. ka boyena And by motho themselves, ya tswetsweng la bobedi people who are o born ba le again Kriste have Christ. hobane o na le moya o halalelang For they have the Holy moya wa hae ke Spirit. bopaki His ba spirit is the Kriste o witness tsohile bafung that Christ was O nyolohetse resurrected lehodimong. and he ascended to mme o re heaven siya ka moya o and he leaves us halalelang with the Holy Spirit. ka moya ona And with this o spirit, tlosa tse ditlhong pele a matlho a you hae remove all the ka bad moya things o in your eyes. halalelang And with o the Holy fumana Spirit, mafolofolo they find o fumana strength maatla They find a o power rorisa to Kriste ka praise dinako tsohle Christ at all ka o ke times. reng ke paki ya morena This is why I say they Ha are witness of fulwe the moya o Lord halalelang when they have the hobane Holy o Spirit. sebediswa mmoho For le they work Kriste together with Christ lefatsheng le in this siileng. world that is Hobane le tormented. paki ya Kriste For they are witnesses of jwale Christ, ka Vashti just like Vashti. mofumahadi Vashti Queen o Vashti, ne a tlotsitswe ka moya o she halalelang was clothed in ga the ba re Holy etse tseo Spirit. a sa di rateng When they said she tse must do sa what she did dumelelang le not want, mmuso wa Modimo what did not Ha go with ka the kingdom of dumela. God, she hobane o fumane disagreed. maatla a hae For she received moya her o power halalelang from the Holy o fumane Spirit, maatla a She hae received her mo a ka strength reng no to tsotlhe tse ba where reng a she di could say etse. no to everything that she was told to do. sena se mo etsa go ba ke paki ya Modimo. This turns her into a witness of God. Bebele ya rona In our Bible, e tlhalosa go ba re tla fuwa maatla fela it explains that we will only get strength motlhang re amogelang moya o halalelang when we receive the Holy Spirit. o seng ona ke a ipotsa
This morning I ask gore myself ke borwetsana ba bakae le bomme ba bakae that how many women and maidens ba ka nkang qeto ya ho tshwana le mofumahadi Vashti who can take a decision like Queen Vashti, mme ya hlomphang mmele wa hae a woman who respects her body. ke a ipotsa hoba ke barwetsana le bafumahadi ba bakae ba hlomphang mebele ya bona I ask myself how many maidens and women are respecting their ke a bodies. ipotsa hoba ke barwetsana le bomme ba bakae ba dumela hoba mebele ya bona ke tempele ya Kreste How many young girls and women allow themselves to say their bodies are the temple of ke a Christ? ipotsa hoba ke barwetsana le bomme ba bakae ba reng promotion stay away ka lebaka la mmele wa ka ke tempele ya Kreste How many women and young girls are saying, keep away promotion because of Christ? ke bomme ba bakae le barwetsana ba reng kampa ka robala ka tlala ona lo etsa tse sa lokang How many women and girls are saying, I'd rather go to bed hungry rather than do what is not good? ke barwetsana le bomme ba bakae ba reng kampane ka apara makgesananyana a ka ona le go rwala label e tletseng madi e sa lokang How many young girls and women are saying, I'd rather wear my shabby clothes than to wear a label that came with blood money? matsatsinyana o tletse barwetsana le mafumahadi Nowadays, we have young girls and women ba nang le morero o le mong fela who have one mission only. merero wa bona ko o kerela kampa o bitsa bontate le bahlankana o tla pele o bona Their mission is to bring the boys and the men in next to bomme them. ba fetohileng These women have changed. bomme ba ka jeno ba leng cheap mo mebeleng ya bona These women are cheap with their bodies. bomme ba ka jeno ba mathisang status o feta bo bona These women chase status more than their lives. bomme ba ka jeno ba ratang ho fumana di-position ka lebaka la mebele ya bona These women want positions by using their bodies. bomme ba ka jeno ba rekisang tempele ya Kreste These women who betray the temple of Christ. bomme ba ka jeno ba reng ke tla etsa tsohle ka mmele o Kreste a mfileng These ona. women who say, I will do everything with the body that Christ has given bomme me. ba ka jeno ba reng koloi ena ya majabajaba ke tla e tsamaya ka yona ka lebaka la mmele wa ka These women who will say, I will drive a fancy car because of my body. bomme ba ka jeno ba reng ke batla Louis Vuitton di LV le ntontong tsena ka lebaka la mmele wa ka These women who say, I want the LVs and the Christian bomme Louboutins because bona of my ba reng ke body. tla phelela nna le ho phelela Kreste The women who say, I'd rather live for myself than live for Christ. bomme ba tsamaiswang ke ditakatso tsa lefatshe The women who are led by the things of the world, ba tlhokang moya o halalelang who are in need of the Holy Spirit. tseba ha o le mme ya jwalo Know that when you are ha such a ona moya woman, o halalelang ka hare ho wena when you don't have the Holy letsatsing Spirit lena la within you, mafumahadi la bomme today on this day of Letsatsing lena women, la of bomme mothers, motswadi, the day of ke re mothers, ako fetohe hle I say to you, ebe mme ya change. jwalo ka Vashti Be a mother ya like tsamaiswang Vashti, ke moya o who is led by halalelang. the Holy o be jwalo Spirit. ka mme Vashti Be like the ya mother of reng Vashti, tsohle who said, in ke tla all di phetha I will do ka Kreste with ya Christ, mfa who matla. strengthens La me. batho ba ka bua ka nna, Even if people la talk batho ba ka about me, nketsa tsohle, even if people do le whatever, Asiruse, let a ka re wa Zezek, ntebela. who says he will Ke tla chase me away, dumela. I will say yes. Hobane matla ke a fumana ho moya o halalelang. For I get the power from the Holy Spirit. Bomme Mothers, women, ke ba bakae how many of you ba dumelang who agree hore o ba mme that being a le ha o sena mother, ngwana o sena le kgabunyane ka lapeng la even if you hao don't have a o child, ntse o le mme motswadi you are still a wa parent. le ha o le mme For when you are a o sena e mother mangwe ka lapeng la and you hao have no one in your family, you are still a parent. It doesn't matter whether you've been blessed with kids, but when you have the Holy Spirit, when you can raise children, you are a parent. It doesn't matter whether they are kids or not. fela o hlompha ka tempele ya Kreste But if you respect the temple of Christ, le ka jeno lena mme Vashti even today, Mme Vashti ke mme ya tsamaileng lefatsheng lena
is a woman who has a traveled in the tsamaisitswe world, ke moya o halalelang. walking by the Holy Spirit. Le wena mme, Even you, e re tjhe ka takatso tsa lefatshe. just say no to the things O re of the world. tjhe ka tlhekefetso ya bomme. Say no to women O re abuse. tjhe ka tsamaiso ya ntho tse sa lokang. Say no to all the E re things that are tjhe ka not good. bohata bo etsuwang ke bomme le barwetsana. Say no to the Bakeng deception sa ntho done tsa by men and lefatshe. by women and girls for the things of the world, Umpe o apeswe ke moya o halalelang. and be clothed by the Holy O Spirit. apeswe ke moya o Be halalelang. clothed by the O Holy Spirit. tsamaiswe ke moya o Walk halalelang. with the Holy Tsatsing Spirit. lena la bomme. Today, on this day of Bomme mothers, motswadi. you are a parent. Hobane Modimo o bopile jwang. For God has created you Bomme to be like that. motswadi. You are a Hobane parent. o hodisitswe jwalo. For you were raised like Mme that. motswadi. You are a parent. Hobane o kgethetswe jwalo. For it was chosen Le ha o for you. lekeledi legameng la hao. Even with tears O in ntso your, le in mme your motswadi. cheek, you are still Hobane a o parent. apesitswe ke moya o For you are halalelang. clothed with the Hore Holy o tsebe ho Spirit, fihla ka hare ho tempele that you ena. may be in this temple. Tsamaya le Kriste. Walk with Ya Christ. ikapese wena mme motswadi. Clothe yourself Ka moya o halalelang. with the Holy O be Spirit jwalo ka Vashti. and be like Vashti. Kriste a o tlhonolofatse. May Christ bless you. Amen. Amen. Etse lentswe lena ka thapelo. Ntate lefatshe lohle le tletse kganya ya hao. Ke rona bana hoseng ha letsatsi re utlwile ditilatile tsa batho ba tlang ba mathetse ka hare ho ntlo ya hao ya thapelo hoseng kona. Mme re rata re leboha ke hona Kreste Morena ka bophelo bo o ntseng o re adimile bona. Mme re rata Morena re leboha ka metso eo o nang le yona, o re fileng yona jwalo ka batho mona lefatsheng. Ke rona bana Kreste ka hare ho tshebeletso ya hao. Mohlanka wa hao eo o beileng ditaba molomong wa hae ho di fetisetsa ka hare ho bana ba hao hoseng mona. Re rata o mo fe matla Kreste Morena, o mo etse hantle le ba lelapa la hae. Re utlwile ditaba tse kgolo, re utlwile ditaba tse ntle, re utlwile ditaba tseo o tlileng ho tsona ka rona hoseng hona le bomme ba rona. Kreste Morena, mmabaledi wa maphelo a rona, bophelong bona ba ho thata ba bang ba rona bomme ha ba sa le teng ka hare ho rona, empa o ntso o re file ka matla le ka mohau wa hao. Mme
mme hoseng ha letsatsi Kreste Morena e ba le rona hoseng hona le bomme bana ba ikgethileng ka hare ho tshebeletso ya hao Kreste mabaledi wa maphelo a rona lefatshe le ka rata ho etsa ka moo le ratang ka teng empa le tla sitwa ka lebaka la hobane mmenwa eo re buang ka yena hoseng hona ke mme ya ikgethetseng Modimo ka ho felella ke mme ya ikgethetseng seihlamelo sa hae sa ho ikgetheletseha sa hae tsohle ho Modimo ke mme ya itseng ba inkeleng sefapano mahetleng a bona Morena Kreste ke rona bana hoseng hona re utlwile lentswe la hao ka mohlanka wa hao e se ka re lentswe lena le ka kena ka hare ho dipelo tsa rona mme rona re etse ka moo lentswe le buileng ka teng e ba le rona e ba le kereke ya hao ya Hakasia e ba le phutheho ya hao ya Hakasia re a o kopa Kreste Morena bophelong bona hore o re etsetse ka hore le ka hore re ka hare ho malapa a rona re le utlwile lentswe la hao Kreste e ba le rona ka Kreste Jesu amen tswele pele ka mosebetsi e hlophisitsweng Thank you. Hallelujah.